Gernika Lumoko Merkatu plazan Gernikako piperraren egunaren azoka berezia ospatu da. Bertan, Gernikako piperra izan da izarra, baina berarekin batera, ardoa, txakolia, gazta eta euskal produkturik onenak, artisauak eta bestelakoak eta giro ezin hobea izan dira nagusi. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.